Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan ke hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab 1 Samuel 2. Ajarilah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang memohon dan berdoa. Amin. Pertoton Hanna. Ertoto Hanna nina, ukurku ersura ibahan Tuhan, andiko, riahna kuakap erkiteken kai si inggo ibahanna. Tawa ateku ngidah imbang-imbangku, andiko, riahna kuakap sabab dibata enggo nampati aku. Lalit ICP si badia bagi Tuhan, lalit ICP bagi ia, lalit sekawal bagi dibatanta. Olanai pujikan manbandu alusora megang, ulanai luar cakap meganjang ibas babahndu nari. Sabab Tuhan dibata kapan si meteh si kuterana pe, janah ia nge sinimbang krina perbahanan manusia. Panah kalak si bisa ipenggelkan, tapi kalak si lemah tambah gegehna. Kalak si gelgel sikap rusur perpanna, genduari enggo terpaksa ngemo muat nakanna. Tapi kalak si gelgel kelihen, genduari lane kurang nakan. Dehara si gelgel lamupus, enggo ipupusna pitu anak. Tapi pernanden si enterem anakna, sada pelanai lit tading ibas ia. Tuhan kapan si munuh rasi pegeluhkan. Isuruhna kalak kubas doni kalak si enggo mate. Jenari ibabana ka ia mulihkan kudas. Ia si erbahansa kalak musir ras kalak bayak. Deba ipetruhna janah si deban ipekanjangna. Iangkatna kalak musil ibas abu nari. Janah ipetedisna kalak si kekurangan ibas kubang kinisran nari. Ijadi kena ia manteman raja, jana itama kena ia ibas ingan si mahaga. Sabab Tuhan kap si mada palas doni, ibabona ipantekina doni enda. Ikawalina geluh kalak si setia manbana, tapi kalak si jahat bene ibas kegelapan. Sabab labo erkite-kiteken gegehna jine, maka kalak menang. Musuh Tuhan la banci la iperperkan, erlenggur sora Tuhan ngelawan ia ilangit nari. Tuhan kap hakim krina doni enda, ibre kena gegeh manrajana, ibre kena kemenangan manraja pilihanna. Kenca bage mulih Elkana kurumahna Irama, tapi Samuel anak dilakin dai, tading isilon dahi-dahin Tuhan iteruh pengawasan Imam Eli. Anak-anak Eli tuhu-tuhu si kemali, siti pela diatena Tuhan. Peraturan-peraturan karena kai si banci ipindo imam-imam ibas bangsa enari pelabo diatena. Emaka adilit kalak nahkan persembahan gelehen, minter reh suruh-suruhan imam mabagarpu si telu ipena. Asum daging sangana denga itanggerkan. Ijuk-juk kena garpu kubas kudin ingan nanggerkan daging Jenari kai saja pe si ikawit garpu darat jadi si kerajangan imam. Bagenda ma perbahanan naman krina kalak Israel sirah nahkan persembahan kusilo. Tambah si amin na gia tabuh-tabuh na langa ia gui ras itutung. Rah minter suruh-suruhan imam, jenari ikatakan naman kalak si maba persembahan nina. Enta deba daging man panggangan imam. La ianggit ngaloken daging si enggo itanggerkan ibas kamnari. Daging matah ngenca. Adi nina kalak erjabab, itutung kami lebe tabuh-tabuhna. Sabab bage ngearusna. Kenca kari banci ibandu apai atendu. Maka nina suruh-suruhun imam ngerana. Lang genduari breken man bangku. Adilang labanci laku buat alu paksa. Dagina dosa anak-anak Eli enda tuhu-tuhum belin kel iakap Tuhan. Sabab siti pe la Muhammad perbahanena nandangi persembahan man Tuhan. Samuel isilo. Asumsi Samuel kiti denga. Terus erdahin dahi-kendahin Tuhan. Pakena baju si badia si ibahan ibaslinan nari. Tiap tahun ibahan nandena sada baju kiti, jenari ibabana manbana asum ia nemani perbulangan nahkan persembahan tahunan. Jenari ipasu-pasu elime Elkana ras deharana, janah ikatakan man Elkana nina. Berambra ibreken Tuhan man bandu anak tole arah deharandu enda, jadi ganci anak si enggo ian deskendu manbana. Kenca bage mulih ia kukutana, payo me Tuhan masu-masuhana. Maka ipupusna telunari anak dilaki ras dua anak diberu. Samuel belin-belin ibas dahikan dahin Tuhan. Eli ras anak-anakna. Genduari Eli enggo sehkel tuana. La ngadi-ngadi ibegina karena kai perbahanan anakna man kalak Israel.
Janah terlebih-lebih sanga ia medem ras diberu si erdahinna ibas dalan bengket kubas kemah perjumpaan ras Tuhan. Maka nina Eli man bana, engkai maka bage perbahanandu, krina kalak nurikan kejahatan du man bangku, ulanai bage anakku, sehkel mejinna si icakapkan bangsa Tuhan. Adis kalak jelma erdosa man teman manusia banci nge ia isampati di bata. Tapi uga nina manusia nampati kalak si erdosa man Tuhan, tapi la ianggit megiken bapana, sabab enggo itetapkan Tuhan guna munuh ia. Samuel terus erbelinna janah ergenana ate Tuhan ras manusia man bana. Nubuat karena keluarga Eli. Roh sekala nabi ndahi Eli maba berita ibas Tuhan nari nina. Asum ninindu Harun ras keluargana jadi budak Raja Mesir. Kucidahkan bangku kempak Harun. Ibas krina suku-suku Israel kupilih keluargana jadi imam-imamku. Guna erdahin ibas batar-batar persembahan. Nutung rempah-rempah si merim. Ras make baju epot guna meteh surah-surangku. Janah kubrekan man bana hak muat sada bagin ibas persembahan si itutung ibas batar-batar Engkai dage maka merangap kelkam ngidah persembahan gelehen ras persembahan si kupindo ibas bangsaku nari. Engkai maka ipahagandu anak andu lebih asa aku arah mere ia perbur-bur bana. Alu daging si mejilena ibas krina persembahan gelehen si ipersembahkan bangsaku man bangku. Aku Tuhan di bata Israel. Nai enggo erpadan maka keluargandu ras terpuundu jadi imam sindahi kendahinku sehrasa lalap. Tapi genduari ku katakan, lanai ateku bage, sabab ku pehaga kalak si pehaga aku. Janah ku peteruk kalak sila erkemalangan manbang. Begikan pak sana enggo seh maka ku bunuh kerina anak perana ibas keluargandu ras terpuundu. Gelah ulalit sekalak dilaki pe ibas keluargandu cawir metua. La banci la susah ia kamdu janah morah atendu ngenehen krina pasu-pas si kusehken man kala Israel si deban tapi digan pela nailit ibas keluargandu singgeluh cawir metua. Tapi sekala ibas kesusurendu nari ku pelepas ngeluh janah ia jadi imam dahi kendahinku. Tapi la banci lang pentang ia jenari bene krina ibunuh kala. Asum anak andu hop niras Pinehas mate pagi duana ibas sadawari. Jadi tanda man bandu maka krina si enggo ku katakan la banci la jadi. Ateku kupilih sekala imam si tetap setia man bangku dengan idahi kena kaidahin si kusuruh man bana. Kubrekan bana kesusuran. Si rusur erdahin ibas adep-adep penraja pilihanku. Kasa kesusuran dulit dengan geluh. Laus pagi dahi imam jenari ipindona duit rasnakan man bana. Janah alu nembah-nembah mindo ia gelah ibrena min ia nampati imam-imam. Gelah li siman panganna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.